Ubani omunye akhulume naye ngale? Warren. Ubani omunye amshelile? Hey, mina ke spiritual father sami. Ngifuna nje ukwazi. Wazi. Retsafa. Lo motho mo yang wena. I'm sorry. Motho mo yang. Because ke letla khona go studio. Wa pretenda ka wena o tshwenyegile. Mfa ka go bolella gore Maru na le ngwana. No, wa dula wa nna sa makaleng. Kante wa itse gore o dirileng. Ke le ena msimano ga se no a tlhokofala wa itse wa palla go goya mo fila e leng morwago motho mo yang. Okay. Ebese sephumela obala. Khona indlela esingenza ngayo ukuthi le nto ingasabalali yonke indawo. Bila ga o swabi le go sawa ga ona remorse. Ke a go bona no nsekala yago wena o satane o satane o robetse le ngwana o mo innocent an innocent girl wena o mo kaela o mo raela why itse go ratshele botshelo jo maka for 8 years for 8 years betsa ngwana wa batho a nna for 8 years o mo user wena wa renga khangeo mare unoga wena no that's enough. Enengabe le mali ekhokhela yona njalo ngenyanga uthi izinto ezifana nazo lesi wena wakho umsebenzi phansi nedolo usikhulekele uNkulunkulu ukuthi sithethele lisono sethu bese uyangisiza ukuthi sixazulule lento hayi uhlale lapha phezulu uze simehlulele inga nani wena ufedile